Dah, baru-baru ada vaksin dong, Fek. Pada sama kram-kram gitu badang dang. Ngana para sa bagaimana pangan di PFK? Kita jangan rasa apa-apa loh sob. Ih, vaksin apa sob ngana? Polio. Apa le dia? Kita tolong motor. Tapi pina, orang udah tolong motor terus ngana ini no. Tahu lagi apa nih motor? Pak jadi ulang no. Pakai motor terus divaksin sebenarnya orang. Masa motor mau vaksin? Vaksin itu kalau di motor servis no. Kok ngana sob vaksin atau belum ngana? Belum sih. Oh, ngana mesti vaksin berarti. Ngana mesti vaksin berarti. Bapak mana bro? Mau vaksin.